جبرز فهیم تاش تکیم بپرسم پسپور روشلات ناوین ج پاریسین حال گل من ادم باش برس روش بره تیرا خو آلوز بوش خود نابرا ترکیه و فرانسای ده لی پشتی کاریکاتورا داوی یا کو جالی کووارا شارلی هبدو و بلاو بو یک جار دی مروفت کاره بیجه گهیشت آستا داوی حرارت تانسیون گلکی بلند بو بدیتنا و انجام چه به؟ Elbette bu gerilimin arkasında هلبت لپشت و آلوزی چندین صدم هنه مجر وکل لیبیا سوریا روشلات دریا سپی هنه و ترکیه و فرانسا لوا ناوچین روبروی هفدو بونو دنابر اردوغان و ماکرون دا جی نرازی بون و عاجز بون اک درکته هوله و کریزی جی هرچند آلی خواهی آبوری هیا ده آلی بروانی ده دناوا ناتوی دا جی چندین رهندین خواهنه که ترکیه بخنن و زحمتیه هر وها پیواجوا که ترکیه به اندام یکتی اروپای جی ده خراشه که زحمت در بریا و کریزی جخوا جبر و آلوزی و شر دریای سپی دنابرا انیا فرانسا یونانستان و قبرس روم هبو و دناوا یکتی اروپای داجی لدیجی ترکیه دست بگو آخافتن که کره بون لگل نا توی جی مددید که او گوتو بیش بردوامن او کریز و سیستم هفپیمانی یا کلاسیک دوار نرینی دا باندور دکه دما که مروف دهندر دا لید نره آبوری ترکیه دوان سالن داویه دا دماخا آهری دجوار در باز دکه و اردوغان جی ده مجارا بره برنا آبوریه دا بجارده این که بکار تینه نمانه و تو هیویه کسی ده جی تیرا نای دیتن او آلوزی این که چه بونه جبونا مجول کرن رای گشتیا ترکیه باندورا خواه بو هم دوار پولیتیکا در وده و هم جی دنافخواه ترکیه دا جی تنگاوون اردوغان به بردوامی به سیاست که آلوز بونه را پیوست دبینه و بقاسی که ام جی فهم دکنو های فرانسا جی دوی وارده نتنه لنافخواه ده همان دمه دا ده قادا ناف دولتی دا جی و ده جیهان اسلامی دا جی که اردوغان وکه که بکار به بالا هر کسی بکشینه سر خواه وکه محاطبه که در دکه و پیش و وکه رو شکلی هاد که گهشت آستا که گلک بالکش که ایدی و آخافتنه نخواش و خبر بینه کرن پیواجوه که وها نهای آلوز هیا و ایکیجی که گهشت آستا بایکوت کرنه کلو پلان تشتک بوسانی نه که دمک دریج بردام بباش بر که ده انجام ده لترکیه هجماره که زیده کمپانی فرانسی هنه و لور سرمایه گذاریوان هیا آبوری ترکیه و یا فرانسای پیوستیان به هفدو هیا او هر دو آبوری اتومبیل فرانسی این کل ترکیه تینه چکرن جبو فرانسای تینه شاندن و هر وها فرانسا جبونا ترکیه چافکانیه که گرینک یا هاورده یو و فرانسیان جی گلک سرمایه گذاریان خواهنه لترکیه دور دا بایکوت کرنا کلوپلین فرانسی دوی واته که زیان بگه آبوریا ترکیه جی اوا تاکتیکه که دم دریج نینه و ده انجام ده جی فرانسیان برسوا وی که ندان گوتن که تشتک به معنای و امنا بنا شریکه وی که لورا دما که هون کلوپلین فرانسی هم بایکوت بکن و دم کمپانی فرانسیین لترکیه و به هزاران کارکرین ترکیین لون کمپانی کار دکن جدی که مترسیه از بخواه باور ناکم که او بایکوت زیده دریج بکه و پشتی دما که شون دا جخواه یکتی اروپای بکه و مریته و دنابرا ترکیه و یکتی اروپای دا ریکفتنا یکتی گمرکان هیا و حلبت دواره بازرگانی نو دولتی دا بایکوت تشتکی گلک خرابه ده همان دمه دا جبونا پیوندین ترکیه و یکتی اروپای دا جبریاره که مترسی داره و ترکیه جی لگل یکتی اروپای دا چارچوبه ریکفتنا یکیتیا گمرکان دا جنو و شونگه ها خالدخه نقاشه او پیواجو و او کریز که بوی وایتی بره و برن زیده گریده بونه خواه منطقی تونه لبل اردوغان لهندر دویجید که از شرکه با شروج یا بکای بره و دبم و زیده گوه خانه دا برتکان و حتی دورده که دلار او قاز بلند بل هم بری لیره ترکیه ببردوامی و لیره ترکیه ده حاله
اف جی ایدی تیوی واتیک وکه که مروف جی راستی قطب به هم وکه بره و برنا و بوریه و هم ده پیوندین و دولتی ده و پولتیکوین گوتین مشانده به واتیک راستقینه هلوشاندن و حرفاندن که و اف هلبت نای بره و برنای دوماندن ده همانده میده لبل روشک وها جی هیا که پینگاو نپیش بینی کری جی هنه ریوبریه که وها مروف نزانی و کنگی چه پینگاوان باویجه ریوبرین وها مخابن پاشه رو جین خواب باش نابن جبر که او جهک و ولاتی خدگینه جهک باش نابن ام جه چارچوبه آزادی رامانی جی بری خوب بدنه و مسئله کاریکاتوران تشتی کو شارلی ابدو دکه بدیتنا و مروف دکارت خ چارچوبه آزادی را در برین آزادی رامانی وکه روزنامه‌وانه که وکه نویسکاره که او کاریکاتورن شارلی هفدو از بخواه به ذوق دبینم و خواه شک نینن جبر که دناوا خدا هندک هیمانین عاجز کرنه هنه لیل فرانسه الاوروپای دمجر آزادی فکری دا که نشوپیه که تند هیا ده چارچوه رکفتن 1950 دا او کاریکاتورین شارلی عبدو یا سایتی ندیتن فرانسه او ساله نیره لی دمجر آزادی فکری ویده ترچو لفرانسه ده سال 2015 دا تروریستین که ایریشی شارلی عبدو کرن گلک کسین سیویل کشتن جوی دمه هیانها دمجار آزادی فکری دا و شواز جیان مسلمانان و دربار مسلمانان دا بریارن که دهات نگردن زیده کتنه نقاشان و گوتو بجل سرطه نکرن رایا گشتی یا فرانسا جی دوی واری دا آنکو آلین سیاسی فرانسا جی دوی واری دا نیرنیتون وک هفدون نینن دربار مسلمانان دا دربار روشانوی مسلمانان دا که هلوسته کی چوا به نشاندان دوی وارد دا گوتوبیجین جور به جور هنه دمکی دا که اف گوتوبیج بردامن ما مستق لپاریسه لنزیک پاریسه تی سرجی کرن و وساجی تی کشتن نها اردوغان ده درباره بویره که وها دا کو یا دمک وها دا کو او قاس نخواشی بخوار آنینه بر خدا فرانسای ایده مجار آزاد بونا فکری زیده تر ده مجار پشتگیری کرنا ترور و پشتوانی نکرنه دا گوتو بجک بخوار آنین فرانسای جی ده مجار سرجی کرنا مروفه که ده که نرازی بونه که لعنت کرنه لالی فرانسا ولی لالی ترکیه که نبو و فرانسا جی دوی واری دا راستراج خورا کره آرمانج گود که فرانسا دجمناتی اسلام دیگه و هر روز اردوغان و آخافتنه جخورا دوباره دیگه که پرسکری که این فرانسا پرسکری که این باسیت نینن به سالانه که مجارن که گوتو بیج لسروانتی نکرن لی هر وکی که من گود نها او مجار دمکی دا در کرنه هوله و ایریشین تروریستی هاتن انجام دان نرازی بونه رای گشتی یا فرانسای جی تندتر بونو لهم بری وی که جی حکومت جی به تایبتی جبونا بلوکا کرنا راست گران او جی لهم بری وکه که لدیجی اسلامینه بوی آوایی که بریار دابن یا جی پولتکن وسا دانه مشاندن اوا دور ده ختماندنه که بله فرانسا دوان سالین داویه دا ام ببیجن که دوان 20 سالین داویه دا جبیست ایریشن زیده تر راست ایریشن تروریستی هاد هجماره که زیده بوی آوایی ایریشن تروری فرانسای هاتنه انجام دان و دنا و رای گشتی یا فرانسای داجی حول رادیکالیزم هیا و اوج راستیه که نه دوردا که خواندوان اگه قیزی که محجب و سرگرتی دکاره دنا و جنگشتا بگره یا نه او بو مثلا نقاشه و بقاسی که مفهم کرد و نقاش سر بردوام هل اوروپا و چبب دیتنا و اجبر کو رایدارین پلبلند یعنی یکیتی اوروپا گوتن دبکو و روژان
جوینەکەیەکی تی ئەوروپای چێ ببە هون دزانم بەرێ قبرس و یونانستان گوڤاشێلیەکی تی ئەوروپا دکن ji بۆ تورکیە وەرە جەزاکردن پشتی وان بویەرên داوی jî dibe ku tiştek ji civînekeyekî تی ئەوروپا derkeve li hemberî Tirkiye? Şimdi Avrupa Birliği içerisinde asıl Di nava Yekîtiya Avrupayê de hêza mezin yan jî di biryardariyê de hêza ku zêde derdikeve pêş Almanyaya. Almanya jî çi helwestekê nîşan dide? Hewl dide ku Tirkiye û Erdogan îdare bike û her weke helwestên Trump kar dike. Bi xêra Merkel peywendiyên Erdoganiyên li gel Yekîtiya Avrupayê tevê alûziyan jî berdewam bûn. Lêbelê eger hûn rêkberiya Fransa û Almanya jî bifikirin niha nexwastin ku vê mijarê bixne rojeva xwe gelek endamên welatên Yekîtiya Avrupayê jî nexwastin vê yekê bikin û gelek endamên Yekîtiya Avrupayê jî hene piştevaniya Tirkiye dikin. Niha daxwazî û yan jî nexwastina yek du welatan hinek tiştan diguherê di nava Yekîtiyê de lê ji îro şûn de Kawê Almanya çi bibêje pêwîst e mirov li vê binêre ji ber ku Almanya divan demên dawiyê de divan mijaran da piştevanî li Fransayê kir û wezîrê derveyê Almanyayê bawekî aşkere got ku ew jî niha dibin zextê danin. Ji ber ku nerazîbûnên Erdogan, bertekên Erdogan li ser wan nazikbûn û nezaketên dîplomasî û siyasetê ne û di nava Yekîtiya Avrupayê de jî şokek bixwe ava kiriye. Ku ev mijar li rojhilata Derya Spî di mijara parastina mafên Tirkiye û şandina keştiyan ji aliyê Tirkiye ve û ku her wiha mijara zêdebûna alûziyan zêdetir e û cudatir e eva. Niha ev rewş ku niha ji serokê dewletek re bibêjî tu teledînê axaftinên wihayê biçûkxistinê ji aliyê Erdogan ve hate bikaranîn. Almanya jî li hemberî vê yekê wê zêde nekaribe piştevaniyê li Tirkiye bike. Wê nekaribe zêde îdare jî bike. Divir de li hemberê Tirkiye wê tedbîrên cudatir jî ez dibêjim ku wê bêne gotûbêjkirin. Lê niha divir de pragmatîzm tiştekî diyarker e. Ku di nava endamên Yekîtiya Avrupayê de peywendiyên bazirganiyê yên li gel Tirkiye gelek welat hene ku peywendiyên xwe bazirganiyê başin û heya dawiyê vana Erdogan îdare kirin û di çarçûva bercewendiyên xwe yên aborî de yan bêdeng maniyan jî çavê xwe lê girtin. Gelek tiş nedîtin rewş niha hinekî diguhere lê dîsa jî wê destpêkî hewl bidin ku vê rewşê vê alûziyê kêm bikin ku eger nebe jî Tirkiye